Dek, lorn dek malo karena yang kanal televisão Timor Post tanto iha railar nus iha railio. Dalam ita apresenta fatim beta vocer atualidade husi Delta Nova Dile. Katak iha lorno hin matibian Luis Lobato iha minuto hirak nini lara sei despede hela nia residência iha Delta Nova e hodiba celebra missa funebre nian iha catedral e depois se lori liba iha ninia knua família bo presidente Nicolau Lobato nian iha leorema posto administrativo Bazar Tete município Liksa e horas ne dau ana sai tahrei kotu katik iha ona preparação husi parte família atau lori hela mati biang seiba missa iha catedral idem situação atual nebe apresenta beta vocera husi Delta Nova. Diak maluk sera idane mak atualidade iha Delta Nova kata horas ne da belo na familiar susi mativini ne akpisikan mai sei despede iha Delta Nova minuto malatan hodiwa misa iha catedral. Dia maluk sera ne maksud sangat tua liha Delta Nova presenta beta voucher kata familiar sera continuar rabat mai iha residensia matiane atau iha minuto baltan se despede hela lofati di bahalot iha di seba misa iha katedral depois se bahalot lori liwa leorema. Tuh, dia Paul dia live tuh, Roger main. Dia Paul main, Roger main. Ada boleh.
Tidak kata apa ya? Di sini yang okun yang mana lo? Oh, kalau tahun ini tahu ini mas. Lu yo dia tahu di lain sampai di mana? Gimana tuh Paulo Couto nih? Misalnya yang Couto nih. Presidente signor Rogério Tiago Lobato pone in residenza Matevin, perché kami itu balatan despede hela Matevin se despede hela Delta Nova o di loro li fali catedral o di misa Dia Itania oras lao tambane mombot tona hafati kita serabe makaihane si acompanha cadáver Luiz Lobato Minian vai à igreja, depois da missa se visita o Ministério da Saúde. Depois kita sendiri kerasba sede veteranos Lilian, apoi kita liu Bahia sede veteran município kita ikut liu kita ba Boris Pati Leo Rema declaração da relação ao falecimento Sì, ho esta Luiz intervista Lobato hoing così termina wana insieme kau ba ikut sia del signor Tanova Mariano ho equipa maene waktu bokira hoing Kira, pemila sira wa ngatona tambah sama buat balong kene hala ya vida Morris sa un laliba si Sefi buat dia buat tat Usui tot foto tardau. nebe mo explicar a minha família decidi kata laliba CCF e a razão balong que durante né meu pai ia diferenças políticas internas do Partido Fratelli, com a liderança do partido. Triste Teves, também a atual liderança do partido, secretário-geral do Estado, secretário-geral do Partido Fratelli, marca presença e a Mateu Amila Husu buat tidak, am Husu de liderança do partido, atau foneti coragem rumah mami uang kia, inang falo família toma, nebe maklakon, ang yama, ia orang sidan Antes presidente do Partido Fratelli Rasik Mayam. Sim, itu ni presidente do Partido Fratelli, camarada Luolo, mai nena, nebe itu ni secretário-geral do Partido Fratelli, a marca presença. Amilah tene, kare tambah saya, nebe itu tene kata secretário-geral do Partido Fratelli sempre dia kata normal. Diferenças políticas, diferenças anuai internas do partido é normal. Ebe bahira kono emane mate ona, hotu ona. Haula tene tambah sama secretário-geral Partido Fratelli la marca presença. Ami atu oni studi kata Ami Lara Moras tambah durante hani ama Moras ni vida toma
ni sacrifica para partir de Fertilin. Alos ni ada, ni amang, ni inang, ni bing aling sira, familia toma. Usi Lobato mati mohu para partir de Fertilin. Ori akarak dia fuang ida kata ukung rasikan. Son familia buat partir Fertilin orang bisa nasanti macam Suba di danza no struttura toma a partire di Fertilin atu hotona ho hani amang tambah ona labele situ sound ini labele musuta ba camarada selo no ba militantes simpatizantes labele musuta. Itu sebenarnya proses funeral lah. Ini proses itu. Agora ada itu antang itu igreja catedral Vila Verde se halo misa na ba depois de misa se liba Ministério Saúde também pai Saúde ni profissional se Saúde depois itu liba se seleni ya Komoro depois de ne itu se liba município de Xa teluri ana pai matesi ba município ori nune bela sur ni Kamara Rashid Capital Xa ka oleh Capital Xa antes que vale Rema di Capital Xa itu se liban ba se visita ni akarak visita itu se lori ba visita município Nuema ni lidera nesang coordenador município a partir de Fertilin durante 20 anos ini hetan via Rusi ni camarada sira estrutura toma militantes simpatizantes sira tem selori ni ba dikisa depois makita selori ba lerem di halotnya mati sini Karena si halot salor. Dia família de Sírio na kata se halot de quinta-feira depois de missa da der sanulu ita seba rate baru di halot mati Karena sa rumah bali rema on sira. Kereta rema katula 02 Kuirkedas lifuang ida ke hau kara continua dia sana panya lifuang kata Kuirkedas familia haka tu sira rai fate tomate luta ba Fertilin serviço ba Fertilin tomate o in lorong ni hatur akhirnya Nega, ano yan na sinana, bukalo na, karat sa rona ko iPhone. Pamakonta ba, Kadagar Mon Luis, amintrega ba, Forza Defesa Nacional. Pamilya Sira, tempo culminante do onan nga rohan. Visita ona para o tempo ba Sim, karena saya kontak kalau itu saya Malak sira ina maksit song atual iha delta nova sit minuto ikus ne mati bien Luis Lobato se hulik sikana nia residencia o de liva iha catedral huri celebra misa funebrania nomo se iha zen barua selo que selur ba visita Ministério de Saúde nomo se iba visita
sede veteranos Indian ya area Komoro isi lor liba municipalisa. Dia maluk sira atau informasi fai kata lori ba municipal kisa isi liu ba iha visita sede partido Fretilinian iha municipal kisa. Poi se lori liu ba iha leorema au di seha lotur kultura raini bani ni. Oke, dia cara kompanya teman video. Oke, video sira satu. Dek maluk sira kata kita nemak momento ikus atau lori metivensa sini ni residensia saliva katedral dili. Dia família sira dunia hoy. Dek anda sudah buat sira asisti ya kata kemarin sedap iha ano imbalo kata se iha despedida tu ya kultura ni nian kata se iha mos despedida fet sauma ni. Dia Eh, pronto. ate. Ikus leo ala tu terai kultura hoy. Hoy ano. Itu ano deh. Prosesu kultura deh. Kalau ke arah kampanye, Emek minuto ikus loi matiin Signor Luis Lovato hodi ba sai husini ni residenza despede ni residenza se liva catedral dili e non se liva municipal sa. Boleh mikro. Máquina. Dia orang sana dak Amazoni ngomita sira mai tangan. sia despedida tuir kultura ni nian o tahare kata se hal tuir lia feta umana ni. Papel dua. Dale ya ho.
Mana? Sudah saya kawan. Emang mana nih tinggal Dia ka ida namak minuto ikus liu iha delta nova sei lori despedida mati si Luis Mirato dia hodiwa. Ora sedak mantiven transporta bai atula bai ambulansnya ini hori lori libang katedral. Dek ini maksud sana tuan lihat delta nova kata mativian tula na ihatan ambulância ketika minuto balta sailor bai igreja catedral dele hodi halo missa despedida ini ida ia dele no sailor liba município Lixa se visita sede partido Fretlin iha município Lixa. De agora será mantivian ihan ambulância nilaran e ambulância mais Ministério Assunto Competente Liberação Nacional inian makatula necessitará número matrícula 07537 atau liwan ba ia katedral di hori halau missa funebre ini.
Ya, nek situação atual a Delta Nova Comoro ata presente vai ta bocer kata mate be yang Luis Lobato horas ne da glória sai husinini a residência ori liva catedral dele depois de missa se ela visita ba Ministério da Saúde se ela nos visita ba sede combatente libertação nacional e Comoro no se liva sede partido Fretilini a município Liquissa. Ya kita ne maka minuto-minuto ikut mate bi yang Luis Lobato husikela nini residência Delta Nova iha Comoro dili. Ida ne maka hanya sita voucher hari dauk kareta família husi família ninian uh, sai dauk mai itare katak ambulância começa husik dauk on Delta Nova hodi hakat mai portão entrada portão saída Delta Nova ninian. Live to ba? Live to.